On Monday, the 18th of September 2023, the MLA of Pinthor Umkhra A.L. Hek had inaugurated the Futsal ground at Langkyrding in Shillong. The area has been donated and constructed by the MLA of Ranikor, Pius Marwen, and his family in order to promote the particular sports in and around Pinthor Umkhra constituency. Those who attended the event included the Vice President of the UDP Alantri Dakhar, representatives of the Darbar Shnong within the constituency, representatives of religious denominations, residents of the area, besides others. Speaking to the gathering, the MLA of Pinthor Umkhra A.L. Hek said that the presence of the futsal ground at Langkyrding locality would uplift the young people of the area insofar as their talent in sports is concerned, while stating that as water and music are therapeutic to the all-round development of an individual, so is sports, and therefore he encouraged everyone to take part in sports and games as prevention against health issues that are most common in today's world. Dalam pleno yang ketiga futsal mendagasi naga bertanggung jawab congratulations ya Pak Pius pada pergi bayi yang besar pada pergi baru bagi Shnong baru kowe. Mentoy juga paiba babun balang. Terjun warna yang ketiga futsal, akan ika Langkyrding bigi cuma Langkyrding bigi buat konsulsi ke cuma kalau kejenggerku ke berkerau bak adu kata-kata nak benda kejengmen tu yang ada Shnong buat Shnong ibamardan bagi weru kumjo agak tempering jong prevention better than cure bapius lawara prevention ini the cure itu tak bak prevention is better than cure kedua-dua kejimpang kedua-dua kejingstong dan ia asyik ke jigada ke jing bertoy tiba pius ke orang ipi lawara ya ke prevention asal ia kuat orang ipi ba kau disutrat bidon ke mensem di kuat ban ai di jingrap nak pada Shnong berjelaka ni ring orang ipi wadum ai ba pikatar ba orang wadum ai belai ba menur ki ba aswai jom hari lajong le kan bamun kata bersaimat bidon hari lajong le kan bamun cuai ai bet Lepas dengan doa tu siapa kabarnya tu compare, maka maintenance don't come. Don't come and maintenance kan dia berpedi tenan. Kajing itu nak kabar orang UP, bah kajing long the greenery, kajing therapy, kajing menjungi dan kita kajing koi kajing kia. Kaung kajing therapy, kajing menjungi dan kita kajing koi kajing kia. Ka music kajing therapy kajungi, kajing menjungi kajing therapy, kajing kita kajing koi kajing kia jungi. Kita madan kumba ajo pantas madan futsal yo ba ini akai ke madan kuba rit dei ko he di nak re dungi ku kayi kesan apam na deru na dei we bro bang kami sports pa ya ka ni kwa bi le kai ting teng to komut ba ngim yo madan bro kata jing se le kai ting teng to hatu fling ai dedin pat to ni kwa untuk badan pat kalong ko ba tinggal don jumut juga kat penting kini dan kat besi le kai yang dia kat besi ai beli kai ki kun samlai ke jumi lane kilo ki pakwa beli kai dia tin pangila sedang kini ke badan cuma PDI ba kini ke badan kalong kartum kini ke cukup po ke manta ke pangila pentri dia ke jinglut hi kaba ni pelut ya kini ke badan kalong kat poi seki sau pulak tam niพี่อยากให้นำมาบ้านนักเรียนจงอ่านำมาบ้านไอทีอยากกินhakiyir saya ayu bagian ayu para jong ah berpet teman nak รียนจงอ่านที่สวยบางงามบุญกรรมเป็นอย่างนี้กรรมเรียนนักเรียนจงอีเป็นอย่างนี้กัน punishment เอาไปได้บางทีต้องกรรมบ้าง